Timinu shia say ya sa wo de opeso ya kwa no problem but ye hu say wo yi panyina na wo hu kwan a wo fa so e de ayi panyine no eno ntia wi babia obi am ye ni nkomo the last time am ne shia bi no mrebi mini MPP fo di nkomo pa na ene me sa ka kire MPP fo say 31st January 2026 day ni mun you say ene 12 aka na kakra bi na NPP call primaries no na yidi obetu fraga obe franka tu for dem party no the last time the voices catch them na na mesi so bi na me nhada mammo nchen na NDC for pam no bedi nkomo na MPP for mon kan hunu se I na awreho ya asefem se mo primaries yi no mo ja bibia to na ya na be personal attacks oba fa microphone no attack bema fa microphone no attack oba na no bi wuti ena na social media ni nti bibia na da ho no and maybe atwam nsem bi kra nka betimi akase sem we de yen kata so kra no be na nam kra ene tetia wa me ka kire MPP fo ne se munjai atemdidi amudidi mo ho no all because mo flag bearer ani kasa twitwe na mu dua enye den ya nipa num no enye num ni nyina na ebe flag bearer de ama MPP o ba ko pe anye Dr. Mahmoud Bawumia ebe Kennedy o hene Japan ana se Brian Achampon doctor ana se engineer Kwabena Jia Japan ana se Dr. Aduchum eye sankrofu ya eya ko eti se mo post ne ba endis your friend saying Kennedy Japan ana se Dr. Mahmoud Bawumia enti mo ya kwense o mumienu ba mo yenum enenum na nya dan abako na beba na se de mo kasa twitwum no motimitie mo ana ha mi odi ha me se nipa na wo kasa twitwi no ana wo ye no wo wie abeka se afede Ghana for ento abamano na wodi nka ka je se bonim nyansa wabon entu wo we ne ye na afede wo beka je se onim nyansa obetue di anim me free some red say politicians ne wo ye party politics ha sabi o nimde no bekosoro because say na mo bekọ ne dia menim ha wa mo wi mo beba be market sa damaged goods no akire and obeba be damaged goods because mo na ma damage no mo na ma damage the reputation of Dr. Mahmoud Bawumia enya ndisi for na kasatia Bawumia eye NPP for o mo ni Dr. Mahmoud Bawumia fa o mo na kasatia Dr. Mahmoud Bawumia entibu wie na Dr. Mahmoud Bawumia nya de meja ma damage no sa damage goods na mo de ba se Ghana fonso ni mu ana okay Kennedy wa hina Japan de we am damage no mo wi aba be ka che se sa damage goods ya no ne mo de brain ana mo beton ama ya na ana Dr. Osei Aduchum Brana Champon ana se Kwabena Jia Japan de me pesa me kan MPP foni ye na since when party na ye elite party muna na mo sam na ni sao NMD for party afede sa NMD no mato agu anasa na ato atemdidie ato kasa twitwie monyi yam hunyam hufin na mu dua ma ba be ka kire sa nipa no monya na afede ne hote se ya wuru yanim kosoro wa hu okay we MPP for de no me din kan ma kan ho asem me dem voices na eni enyan tan sabi kasa twitwie maybe me hu obi di oba bi atem because of MPP afunu ba ko na be hu oba no no so twabo bema just flag bearer na mo ofisa mu ni NDC na ebe abe compete ana party a wote so a Ghana for man so far majority been see that this is not even the time on course am course tangent no okay we will leave it there sabi ebenema I'm fancy wa afend this mumu die ni NDC minimo di nkomo NDC na wiai em say nkomo na ta koma MPP aja mu na opposition na de omu yerinti but NDC me ko minimo di nkomo pa NDC for any mo ye program am record mo minimo mini problem mo record na mo fa ma wo bia mo free samo de be ma no so free asman beka no whatever it is real person record and I'll be happy so be record nenko
enkoma nipa na ofri say Kofi atena ha kana asem ti won ti asem record fa koma no awie enkoma minimu di ne NDC wo ye NDC ni a ye din na tie senni asem a me be ka kire NDC no definitely wo be ka sem MPP ye no ye wasem ye no mfa me ho because asem na bi me kan bi kire MPP wo ka kire MPP so wo ye NDC because ye hema mu hanu no ye mpesa wo be ka de no anye but men kan kire me senye na nka me kan kire se eye wo abra enye ene wuti NPP kan se ane asodin ye ntie o manfo na asma wuti na ase awu na afia ko position no hu se na wasodin anansam na ne kana na wo se ye tan wo no ene wo ye NPP NDC a ye be kan bia kire o kasa ye tan na Kofi media de meka no NDC wuti a wo na beboa wo MPP me kan wasem na wuti a wo na beboa because me MPP ti so NDC ti so enye masem de masem ne say MPP ti so na wonye de beboa yen de masem ne say NDC ti so na wonye de beboa yen ba se party bi ti so ne de hame ana party bi nso ko opposition enye masem ba opposition a me ka bibi ti say nka me MPP na MPP na omu yo mu fin so me ka kire na utia wo na beboa the MPP you omu se wo wi abeton damage goods na mayen utia wo na beboa NDC mudie ni ye ba beto aba no ade ba ko edi ntena ha pa wo manyimu na galamse civil society organizations emokra binom yomsiwo ye beye demonstration yensuo na sei enema nkoyie wo de atwen enema nkoyie ubetumi a dwami wo Facebook ayo Opemsuo radio na hwa ade campaign a NDC ye pa ba kwa no mu bo na bo MPP mfim pa eye galamse hu sensem enti akoba se eye de mo ka kire yen no eno hu na nipa hwe enye se na MPP omo nye galamse hu hwe trust me no mo ye omo ye bi but de omo ye eni de na esi no de omo ye ne na nkoba bia de omo ye no na nkoba bia ye no nti no ekoye ti say ase NPP nya hwemfa galamse ho me bubo voices no so oti ya met me actual voice na na do voice o kasafa wo se when odi na kunya to so say oye o mampanyini no over galamse no na de o pa kire ni say so ba bia onya vote mpo free no se mbeto tia no kra ha no so beku galamse enunti o kakan se regions bi on ma wo mu lusu poto all because na galamse hu sensem enti mind DC ahun be Ghana fo akono because na ya kwete say afi de MPP o matu agum galamse no ye hu de eko na eno na wi me ka kire mind DC mamu hu nyem se Ghana fo hu musu dawo ena mane nyem se amammo na mubunu ye hu bi da me see position mu wonni a Ghana fo asomo soro epejamo no MPP were in that position 2017 and 2026 2025 o mampani Mahama esuaye no the euphoria sanye mani nyina no 2017 anado no enjoy the same thing 2018 as against 2026 and the same thing nanado was messiah MPP was messiah that time was the free SHS aba any school feeding here make show this was MPP 2017-2018 down the lane about 2020 and to the NDC mu enjoy no I will caution you mama mane nyam say Ghana for hu mo so da Ghana mano 4 years or how the why na no de nani ato a ma 4 years a we kwele pe no ma bogeda we no bi no ma bo MPP a ayo mo ntase no Ghana for be bomu bi na mo so de nka ye bomu bi da ntinka me gidi se mo lesson and I believe it's clear say in fact